Moi ben, bo día, escoítase moi ben. Benvidas, benvidos. Hoxe remata a Feira do Libro da Coruña, edición número 54. Pois é especialmente grato para a editorial que represento, a editorial Alvarellos, facer unha homenaxe a un escritor non só coruñés de nacemento, sino que protagonizou desde finais dos 40 hasta finais dos anos 50 unha intensa actividade cultural, social na cidade, na Coruña daqueles días, como foi Mariano Tudela. Celebramos, conmemoramos, lembramos o centenario do seu nacemento. Foi un mes de febreiro de 1925 nesta cidade. Faleceu un 12 de outubro do 2001 en Madrid, pero os anos coruñeses foron fundamentais para a súa posterior carreira literaria que desenvolvería na capital do Estado. Para conmemorar, para falar, para lembrar a Mariano Tudela está Olivia, súa filla, profesora titular de Teoría de Literatura da Universidade da Coruña, investigadora. Únnos a editorial Olivia con nós unha relación profesional e de amizade de moitos anos. Desde, creo que no 2008, viñemos a presentar o libro Balada de los mares del norte de Urbano Lugrís, que ela estudou a toda a obra escrita de Urbano Lugrís. Continuou a colaboración coa nosa editorial e conmigo en moitos outros eidos, como a poesía de Aurelio Aguirre, o rescate aos últimos poemarios de Luz Pozo Garza, La lámpara maravillosa, esa gran obra memorialística e de vocación estética profunda de Valle Inclán, na que ela tamén participou. É dicir, o noso catálogo está florecido por todas as súas coleccións co traballos de Olivia, e estes casi 20 anos de relación profesional pois deixaron títulos que son referentes para nós. Entre eles, este Unha vida de literatura de Mariano Tudela, que xa hai anos que publicamos, que reúne unha selección da numerosísima, creo que máis de 5.000 artigos de prensa que Mariano publicou durante varias décadas. Xunto a Olivia está unha persoa que coñeceu moi ben naqueles anos de Madrid, cando el chegou de estudante, despois casi durante 20 anos que ali estivo Paco López Barxas. Paco López Barxas, a quen tamén eu coñecín quizáis nos anos 90, coñecémonos finais dos 90, cando tiña representación institucional na Xunta, e tamén a nivel cultural. Todos recordamos aquel minuto do libro que el foi capaz de escoller para cada telexornal diario da Televisión de Galicia, dedicar un minuto á literatura e ao libro, que botamos moito de menos, quizáis nun formato adaptado aos tempos de hoxe, pero ese espazo cultural e literario dedicado á escrita sería fundamental hoxe volverlo a traer, e el foi un dos artífices durante moitos anos de ter ese espazo literario no prime time da televisión galega. Crítico literario, escritor, cronista de un tempo dos últimos 4 ou 5 décadas. El rescatou aspectos moi descoñecidos de Ben Chosei, por exemplo, o último libro sobre Castelao que acaba de publicar en Teófilo hai poucas semanas, e que presentaches hai poucas semanas. Cunqueiro, Cela, Granel, sobre o que editou un magnífico álbum ilustrado tamén. Son parte da súa obra. Entre eles dous van a establecer un diálogo. Os anos nos que tratou directamente Paco López Barxas a Mariano, e ao estudo que a propia Olivia está realizando sobre todo estes anos. Hai poucos meses, en maio, Olivia ingresou como membro do Instituto José Cornide, precisamente con unha documentadísima magnífica semblanza do seu pai, da obra, desa xeración atlántida que ela fala, de aqueles anos da revista Atlántida, daqueles anos das tertulias na Coruña, daqueles anos de vida gallega, donde Urbano Lugrís e Mariano Tudela facían un tándem inesquecible. Nada máis, voulles pasar a palabra a eles dous. O que imos facer é unha conversa entre Olivia e Paco López Barxas, e despois 3 persoas. Aquí está representando a familia varios integrantes de Mariano Tudela. Mariano, o seu fillo, vai a recitar un anaco de unha obra que despois explicarán o que é, e Marta e Ana van tamén a recitar fragmentos da obra literaria de Mariano Tudela. Nada máis, moitas grazas por estar aquí, e pasolle a palabra a Olivia. Bo día.
Bo día, grazas por estar aquí unha mañá de domingo de praia tan fermosa. Grazas por estar aquí celebrando o centenario de Mariano Tudela na Feira do Libro, onde el estivo durante moitos anos acudindo desde Madrid tamén a presentar obra e a firmar. Eu, antes de introducir a conversa con Paco López Barxas, grande amigo de meu pai desde os anos 90, xa explicará el, quería facer unha rápida introdución á súa obra literaria, á súa trayectoria. El naceu aquí, formouse aquí como gran lector, como gran animador de tertulias, e logo trasladouse a Madrid en 1956, que é o ano no que el casa a finais de ano, e despois do pechamento de Atlántida e de múltiples participar en múltiples actividades, trasládase a Madrid a traballar. El entón pertence pola súa trayectoria como novelista, fundamentalmente como autor de contos, a xeración do 50, unha xeración que tardou moito en recuperarse, estáse recuperando lentamente para as historias da literatura española, pois por moitas razóns, entre elas pois que nos trae a memoria un mundo do que queremos fuxir como se nunca existise, que é o mundo que traía na literatura o reflexo da esa España dos anos 50, non? Miserable, da que vimos, unha España con emigración constante, con traballos durísimos, con xente que deixaba a súa vida para que as xeracións futuras puidésemos vivir mellor, polo menos materialmente mellor. Esta xeración, como digo, estáse recuperando a partir agora das mulleres, porque estamos nun contexto de reivindicación da muller moi xusto, non? Mulleres como Josefina Rodríguez, o que firmaba tamén Josefina Aldecoa, como Carmen Martín Gaite ou como Ana María Matute formaron parte desa xeración e foron as compañeiras de Mariano Tudela. Mariano Tudela iníciase nas publicacións cunha crítica literaria no ano 1948 dedicada á novela La llaga de Marcial Suárez. Iníciase na literatura de creación cun libro de contos tamén de 1948, La linterna mágica, que se publica, que se distribúe aquí, é unha autopublicación, e seguirá de vez en cando escribindo contos, publicando na prensa. Un dos últimos títulos dun libro de contos é Fiebre negra e outras historias, de 1994. Inicia a súa carreira de novelista con El torerillo de invierno no ano 1951, que foi un éxito aquí na cidade e fora, de crítica e de lectores. Aí xa vai amosando que é un seguidor de Pío Baroja, a famosa influencia barojiana, que vai camiñando cara ao que se chamou neorrealismo. Teñen el e os compañeiros que escriben dentro da súa xeración, a Cela, o tremendista Cela, a existencialista Carmen Laforet, como mestres un pouco maiores, non? Sobre todo Cela, bastante maior, pero Carmen era máis nova. Xunto cos coetáneos, especialmente con Ignacio Aldecoa, vai ser unha admiración e moi lector da xeración perdida americana e moi seguidor do cine, non só do cine neorrealista italiano, senón tamén do cine do xénero negro que nos traen de América, non? Iso vai influir na súa obra. A primeira novela, a primeira xa a citei, non? Vou citar algún título máis para non esgotar o tempo. El techo de lona, 1959, La madrugada de las mercenarias, 1977, da que oiremos un fragmento lido, Amarga canción del recuerdo, de 1988, Los cómplices del sol, 1977. Traio títulos importantes ese momento, como El techo de lona, el libro novela Case de viaxes, títulos que empezan a falar da memoria da Guerra Civil,
falan, unha vez morto Franco, dos retornados do exilio, ou de retorno preparado dos exiliados republicanos, e tamén un exemplo de novela de xénero policial. Inicia o ensaio literario de tema diverso, pero sempre rendendo culto á memoria persoal e colectiva en relación coa cultura. Así ten libros como Vivir en La Coruña, 1976, cuxa traducción de 1999 presentada, autorizada por él, imos ver un fragmento. Outro título importante é Aquellas tertulias de Madrid, de 1984. Inicia a súa carreira como biógrafo, gran biógrafo, cun estilo creativo, un tipo de biografía moi ancorada na realidade, moi fiel, pero moi creativa, non? Moi biografías noveladas, a pulsión creativa aparece na recreación de ambientes, de escenarios, da psicoloxía dos personaxes biografados, desde Hans Christian Andersen a Luis Candelas ou Pancho Villa, e como non, Pío Baroja, Azorín, Curcio Malaparte, Camilo José Cela, Álvaro Cebreiro e os seus mestres principais, Ramón del Valle Inclán e Ramón Gómez de la Serna. As lecturas que seguirán a conversa con Paco saen entón do libro Vivir na Coruña, versión en galego, un texto sobre Urbano Lugrís, o pintor co que dirixiu Atlántica entre os anos 54 e 56. Por certo, seguimos reclamando, e aquí está Rodrigo, o acceso á beleza. Aí anda a Potremia, apoderándose dos murais do antigo Fornos na Rúa Olmos, mentres os políticos marmotas andan discutindo sobre o sexo dos anxos ou sobre o sexo mellor das sereas, non? Ben, a seguinte lectura, a lectura de Urbano Lugrís correrá a cargo da magnífica estudante Ana Freire Somoza. Seguirá Marta Vázquez Neira, xa profesora, xa doutora, coa novela, a única novela dedicada ao barrio de prostitución do Papagayo coruñés. O mundo da prostitución ao longo do tempo, polo que se preocupou Mariano Tudela, é un tema, por desgraza, moi actual. A novela é La madrugada de las mercenarias, do ano 77. E por último terminará o meu irmán, o primogénito Mariano Rodríguez Tudela, lendo fragmentos dun longo artigo dedicado a María Casares desde a memoria persoal de Mariano Tudela, sobre a que escribiu, por certo, xa nos anos 50 en época difícil, non? Imos ver, que teño aquí caladiño a Paco. Paco tivo a ben acudir para homenaxear a un dos que foron os amigos, un amigo del, que quería moito, é o que me conta Paco, eu xa o coñecera de entón. Paco López Barsas estivo en Madrid entre o 71 e o 91 e aí tivo ocasión xa, nos contará, de coñecer o meu pai. Entón, a Mariano Tudela, vou deixar o de meu pai. Como foi o encontro do que naceu a amizade a finais dos 70, principios dos 80, contactos e persoas, que nos podes contar? Dos galegos en Madrid, perdón, madrigalegos, no, madrigalegos, galegos en Madrid, que sempre o foron. Pois, vale. En primeiro lugar, moitas gracias, antes de nada, a Quique Alvarellos e a Olivia por invitarme neste remate da Feira do Libro da Coruña a participar nesta homenaxe a Mariano Tudela, un bello amigo de Madrid, e sobre todo neste marco, non? Como digo, nunha Feira do Libro na que eu tuven a oportunidade como director xeral do libro, Arquivos e Bibliotecas, poder inaugurar entre o ano 2009 e o 2012. Entonces, para min é un placer estar hoxe aquí, pero sobre todo por Mariano Tudela, lembrando neste lugar donde él conta en ese libro maravilloso de Vivir na Coruña que despois traduciría ao galego Olivia. Bueno, como pasaba por aquí en Méndez Núñez, as súas correrías, a súa infancia, a súa adolescencia. Esa Coruña na que él dice, iniciando este libro, que levaba na memoria, no corazón e na nostalgia.
Mariano Tudela levaba a Coruña así como dil dice, no corazón, na memoria e na nostalgia. E desde estas tres cousas, desde o corazón, desde a memoria e a nostalgia, quero eu lembrar aquí precisamente a Mariano. Desde estes tres aspectos, inda que sexa moi brevemente. Porque durante 20 anos, que foron os que eu estuve en Madrid, Mariano evidentemente, cando eu cheguei no ano 71 xa levaba moitos ali, mas, pois evidentemente, daría para contar e para falar moitas cousas. Evidentemente, como conocín eu a Mariano, pois non lembro o momento exacto, pero sí que nese coñecemento personal ten que ver unha persoa, outro coruñés, amigo noso, que chegamos prácticamente a Madrid polos mesmos anos, que é César Antonio Molina. A través de César eu conozco a Mariano Tudela e a partir de aí xa digo que non sei cal foi o primeiro evento, o primeiro contacto escrito, o primeiro libro, a primeira tertulia nas que eu me fun introducindo a través de él, pero evidentemente recordo, por exemplo, que eu tiña moi claro que esa amistade personal que Mariano tiña con Mariano Tudela, con Camilo José Cela, desde tempos de xuventude, o que eu quería homenaxear a Camilo con motivo dos seus 70 cumpleanos no ano 86 en Madrid. Era unha porta aberta precisamente, Mariano, para poder achegarme e facer esta homenaxe con motivo dos 70 cumpleanos de Camilo. Ese libro que se chama Pequeno Mazurca para Camilo José Cela, unha edición que eu fixen non venal, pero que foi apoiada polo Concello de Palma de Mallorca, no que naquel momento vivía Camilo, e polo Concello da Coruña, e aquel libro que foi distribuído na librería Arenas, no caso do acto de homenaxe dos 70 cumpleanos de Camilo, e en Palma de Mallorca tamén, pois serviu para ter ese primeiro contacto e as portas abertas a Camilo José Cela. Neste libro, Mariano participa con un breve preámbulo ao comenzo e despois con un artículo moito máis longo no que creo que titulaba Camilo José Cela antes e despois del éxito. Ese libro, que a pesar de ser unha edición non venal, contou coa colaboración que eu sempre agradecí moitísimo de auténticos celianos. Por exemplo, estou lembrando a José María Castellet falando da literatura de viaxes de Camilo, ou a García Sabel, ou o secretario que naquel momento tiña José Juan Benito Argüelles, un asturiano, ou o bibliotecario Fernando Huarte Morton, ou o crítico de cine Carlos Heredero falando do cine de Camilo, etc. Foi unha pequena homenaxe, como digo, de Camilo a través, precisamente, de a que lle debo a Mariano Tudela, non? Poucos días despois descubrín con Mariano, cando lle pedín tamén outro texto, un preámbulo de Camilo José Cela, e el me dixo: non te preocupes que eu lle pido a Camilo un prólogo para este libro que estás preparando. E era outro libro. Eu nese momento formaba parte como director de comunicación, como director de publicacións da Universidade Antonio de Nebrija, que acababa de comenzar, e para facer un libro sobre as 17 autonomías que se acababan de aprobar en España, nada mellor que un prólogo de Camilo José Cela, pensei eu, alguén que recorreu do Miño Vidasoa, de Lérida, do Pirineo Aragonés, de Andalucía, toda España. E Mariano me dixo, ese prólogo yo pedimos a Mariano. E dixenlle, bueno, a Universidade Antonio de Nebrija ten 100.000 pesetas para un folio e medio. E me dixo, bueno, sobran cartos. Digo, pues moi ben. O prólogo para pedirlo a Cela, claro. E, evidentemente, ao cabo dunhos días, pois, me trae Mariano o texto para ese libro que bueno,
traía correccións manuscritas do propio Camilo José Cela, e que despois, co tempo, algunha vez comentamos que si xa ali, aquilo que se falaba despois, e que se falaba, que lle deu moito que falar ao propio Mariano Tudela sobre si ele era o negro de Camilo ou non, cousa que da que el se reía e tomou con moito humor, porque, como lembra neste libro que ao final, o remate de Olivia, el dice yo negro, hai un capítulo aí no que el se ríe precisamente de que chamaron moitas cousas e que, bueno, pois eso era unha das máis. Evidentemente, por aí empezou máis ou menos a miña relación con Mariano, ainda que despois, bueno, pois formaría parte de outras tertulias, de outras cousas que podemos ir. Pois, por exemplo, o traballo periodístico que estabas adiantando, ti estás en varias cabeceiras, Tudela é un dos periodistas que atenden a chamada aos amigos galegos de sempre, e entre eles os máis novos que forman grupo, onde está Paco López Barsas, César Antonio Molina, Vicente Araguas, José Antonio Perozo, aparecerá, bueno, e tantos máis. Todos alrededor da Asociación, o mellor, de Periodistas Galegos en Madrid, Borobó, é dicir, xunto con grandes nomes da cultura galega que se estaba realizando na comunidade galega de Madrid. Bueno, sí, colaboracións periodísticas, non sei, suplementos libres, Jornal Diario, Diario 16... Evidentemente, a través dese contacto, desa amistad con Mariano, evidentemente Galicia está moi presente en Madrid, en todo este grupo de galegos que ven, inda que eu xa cheguei moi tarde a aquel grupo de Brais Pinto, pero non o grupo de galegos que andábamos alrededor de Zurbano, en Sargadelos, ou do Centro Galego, ou en fin, de todas as actividades da Asociación de Amigos de Prensa e tal. Nos estábamos continuamente tendo contacto con Galicia a través do que facíamos en Madrid, e levábamos a Madrid todo o que sabíamos de Galicia. Por iso, as colaboracións, moitos dos homenaxes en catálogos, exposicións que se fixeron na Coruña desde Madrid, no quiosco Alfonso, como aqueles homenaxes que César coordinou, César Antonio, a Venceslao Fernández Flórez, a Salvador de Madariaga, a Eugenio Granel. En todos esos homenaxes estuvemos sempre botando unha man. Evidentemente, había outros amigos das tertulias de Mariano, como Pepe Briz, todos os Pepes, Pepe Briz, Pepe Esteban, Meliano Peraile, tantos outros daquel grupo de tertulianos impercederos de Madrid, nos que evidentemente sempre colaboramos. E onde estábamos, algún de nós, sempre había algunha colaboración de Mariano no medio de comunicación, na revista, na crítica ou nas reseñas de calquer libro. Eu lembro, por exemplo, que desde ali eu tiña unha sección no Faro de Vigo dos domingos, Faro das Letras, que se titulaba Ex Libris, e ali evidentemente fun, bueno, pois facendo as reseñas de algúns libros de Mariano, como a biografía de Zumalacárregui, ou aquelas tertulias de Madrid, ou un libro da propia Chon González, non? González Deus, Tom Mix e Pancho Villa, me acordo, editado por Planeta, unha novela de Irving tan polémico, pero que eu iba dando noticia, vense xa no Faro de Vigo, na Voz de Galicia, algún deles. Tamén desde ali colaboraba, comentaba Cocillo con Mariano en La Voz del Tajo, tiña unha sección que se chamaba Los Hijos de Caín, donde todas as semanas comentaba un libro. En definitiva, e os nosos encontros nos homenaxes de Camilo na revista Ínsula, na revista Quimera, na revista En Diario 16, donde César coordinaba con José Miguel Ullán o suplemento de Culturas. En definitiva, por aí fomos, sempre nos encontramos colaborando, non? E o mesmo podo decir de Mariano, non? Facéndose eco
de algunha das miñas cousas, sobre todo dos primeiros libros nos que eu ainda non firmaba como López Barxas, sino Francisco López, non? Pues mira, falando de... Acabas de mencionar a Chon González Deus, Ascensión González Deus, que, bueno, descubrín con Paco que ti fas a crítica dunha das traducións dela, non? Que é raro atopar críticas de traductores, de libros traducidos. Era muller de Mariano Tudela e ela, comentábasme outro día, participaba, era a única muller que participaba nunha tertulia do Gijón. Pasemos ás tertulias. Sí, sí. Mencionabas Benchosei, Gijón, Miguel Ángel, Amaya, Comercial, nomes coñecidos que pasaban por aí, por exemplo, Fernando Rey, Mabel Car. Foi unha etapa da miña vida na que despois na que eu era profesor de literatura de terceiro de BUE COU no Colegio Logos de Madrid, donde suplindo a un profesor que acababa de morrer, estuve durante 3 cursos, logo deixeino para incorporarme con José María Calviño, o pai de Nadia Calviño, que acababa de ser director general de Televisión Española e que puso en marcha un canal de unha productora de televisión con programas culturales para Estados Unidos que se chamaba Jurital News. Entón eu deixei o Colexio Logos e me incorporei a esta productora con José María Calviño. Ben, pero nesa etapa como profesor de literatura, eu tiña sempre, o meu desexo era que os alumnos de BUE, de COU, coñeceran a literatura máis alá dos libros, máis alá dos manuais, máis alá da preparación do examen da selectividade. E era así como eu iba con eles moitas tardes en Madrid, pois ao Teatro Español, ao Teatro María Guerrero, a ver obras de Valle Inclán ou a ver obras de Galdós, Misericordia, tantas outras, non? E ao mesmo tempo trataba de levar aos escritores, entre eles Mariano, o propio colexio para que eles descubriran os autores que estudiaban. Recordo nunha mesa, nunha fotografía que atopei hai pouco, na que estaban Mariano Tudela, Fanny Rubio, Vicente Tusón, que era o autor dos libros de texto de COU, levar toda esta xente ao propio Colexio Logos para que os alumnos viran e tal. Desa mesma maneira, intentei que descubrían o mundo das tertulias. E nai de mellor que decirle a Mariano, por que non argallamos unha tertulia todos os anos para que os alumnos de COU que terminan o bachallerato poidan descubrir os tertulianos no Café Gijón? Dice, eso está feito, Paco. Evidentemente, ali na bodeguilla do Gijón, un ano tras outro, nos anos que eu estuve nese colexio no que me acompañou Vicente Araguas, puxemos en marcha esa tertulia, das mismas tertulias cos personaxes do Gijón, non? Porque gracias a Mariano eu entrei no Gijón conocendo a moita xente, conocendo a Laxeiro, que vivía no ático do Café Gijón, conocendo a súa muller, conocendo a como se chama esta pintora nosa de Ribadeo, Maruxa Mayo, que tamén estaba ali, efectivamente, foi Mariano quen me presentou eta. Entonces, bueno, pois os alumnos, o que quería decir era que os alumnos deste colexio, de meus alumnos, puderon moitos anos estar vivindo directamente como é unha tertulia nos baixos do Café Gijón, donde hasta os camareiros eran escritores como Pepe Bárcenas, e así foron descubrindo ese mundo tan alucinante, tan apasionante, no que Mariano sempre me mostrou un apoio enorme, non? Por último, falabasme tamén dos cursos nos que coincidistes os dous, os cursos da Universidade Complutense de Madrid nel Escorial, cursos de verán. Empezaron tamén a partir do Premio Nobel de Cela, que encárganlle un curso, e no curso está o primeiro, Francisco Indurain de director, Tudela de secretario, entón todos os celianos. Sí, efectivamente. Efectivamente, con motivo, cando se lle concede o Premio Nobel a Camilo José Cela, pois evidentemente
a Universidade Complutense de Madrid organiza os cursos de verán e un dos cursos dese verán debeu ser o ano 89, debeu ser o ano 89, 90, no? O premio Nobel foi no ano 89, no 89 no? sería no 90. Entonces foi no ano 90, Francisco Indurain dirixe ese curso e Mariano Tudela é o secretario. Ben, o programa dos ponentes, sei que interviño tamén nese programa Darío Villanueva. E evidentemente ali nos atopamos de novo, eu precisamente dando unha desas ponencias sobre o teatro de Camilo José Cela. A miña intervención era sobre o teatro de Camilo José Cela, do que falo das dúas únicas obras que Camilo escribiu, que eran María Sabina e El carro de heno, el inventor de la guillotina, que é unha obra de teatro de homenaje al Bosco, surrealista, e que, por tanto, bueno, pois Mariano, que tamén participa neste curso xunto a outros, como Carmelo Bernaola, que fala, e Leonardo Balada, o que fixo precisamente a ópera de María Sabina, de Camilo José Cela, García Sabel, tantos outros participamos nese curso e durante unha semana convivimos con Camilo José Cela no Hotel María Cristina del Escorial. E hai noites que Camilo, con un reducido grupo de 7 ou 8 amigos, nos dice que esa noite non cenamos no hotel, que baixamos al cafetín del Escorial a cear en petit comité ali, e bueno, pois para min é un recordo moi especial con Mariano, o que tamén lembro que gracias a él, despois da miña ponencia sobre o teatro de Camilo, conseguiu que Camilo fixera unha lectura dramática da súa obra de María Sabina. Eu conservo nun cassette esa lectura dramática e que supoño que tamén está na Fundación Camilo José Cela. Pero foi Mariano Tudela quen lle pediu a Camilo que fixera a lectura dramática completa da súa obra de María Sabina. Ben, houbo despois, posteriormente nos volvemos a topar noutro curso no que no ano 93, 4 anos máis tarde, o ano 93 é ano santo en Galicia, ano xacobeo, e polo tanto hai un novo curso no Escorial, organizado pola Universidade Complutense, na que Mariano tamén é o secretario e o director é Luis Blanco Vila. Aí volvemos a participar de novo coas nosas ponencias, a miña un pouco heterodoxa, tendo en conta que un dos ponentes é o que entonces é arcebispo de Santiago, Monseñor Rouco, pois que estaba na mesa donde eu estaba a falar precisamente do meu tema, e o meu tema non era outro que o sexo e erotismo no camiño de Santiago. Bueno, xa previamente o director do curso, o bo de Luis Blanco Vila, me dixera: Paco, temos que cambiar o título porque eso de sexo e erotismo no camiño de Santiago vai parecer un pouco forte, e entonces lle digo, pois non hai problema, lle chamamos El viajero en el camino, tipología e entretenimiento. Ben, e así foi como apareceu despois no libro que recolleu as conferencias da Universidade Complutense, con ese título, non? Pero recordo que Mariano, a acabar a miña conferencia, me dice: no puedes ver, no te puedes imaginar la cara de Rouco cuando estabas diciendo que Sagún era la Sodoma y Gomorra del camino. Non te podes imaginar a cara que estaba poñendo. E evidentemente eu había dito que Sagún evidentemente era Sodoma do camiño, donde os monxes de San Facundo, o convento de Sagún, bebían viño, facían festas e os peregrinos o pasaban bomba, e que por algo San Facundo era o patrono das enfermedades venéreas. Claro, isto non lle debeu gustar moito a Rouco Varela, que o estaba escoitando, pero bueno, é unha anécdota que tamén recordo na que Mariano efectivamente me comentou. E bueno, podíamos seguir falando moitas cousas. Despois eu xa me vin no ano 91 para Galicia, para colaborar na posta en marcha dun xornal que se chamaba Xornal Diario en Pontevedra, e despois facerme cargo da dirección do periódico tras a salida de Javier Sánchez de Dios. Mentras eu fui director dese periódico, Mariano me mandaba todos os domingos unha columna
unha páxina enteira cosas de Pontevedra, nas que rememoraba as súas estancias en Pontevedra todos os domingos. As súas estancias de vacacións, porque sendo un adolescente el vivía en Pontevedra co seu cuñado e coa súa irmá, e entonces recordaba a Pontevedra daquela, as golferías na Moureira, os toros da Peregrina, as viaxes á isla de Tambo, en fin, puden recuperar afortunadamente agora cun cambio de casa polo menos 12 desas intervencións, desas periodísticas, nas que incluso hai cousas tan curiosas como cando Guiomar, amante de Machado, pasa uns días en Pontevedra e el recorda esas cousas. En fin, desde a calle da Oliva, desde a plaza do Concello e tal, pois Mariano foi recordando todo eso, e a verdad que é unha delicia haber podido sempre estar precisamente en contacto con el por estas cousas. Pues moitas gracias, Paco. Antes de pasar á lectura, temos unha pregunta do editor deste libro, fermosísimo libro que ten ademais na cuberta a reproducción dun cadro, un retrato que lle fixo Alfonso Abelenda nos últimos anos. Sí, dúas pequenas citas e unha pregunta. Traía aquí o que escribía Manuel María na revista Vida Gallega en 1956. Manuel María tamén foi o poeta da Terra Chá, un colaborador asiduo daquela revista que se imprimía aquí na Coruña, en Roel, e que un tío avó meu era o editor, José Iglesias Presa. Manuel María situaba xa a Tudela nun primeirísimo posto na narrativa española de posguerra, 1956. Felipe Senén, en maio, cando respondeu ao discurso de entrada de socia numeraria no Instituto José Cornilla de Olivia, dixo que Coruña e Galicia teñen unha bella débeda coa xeración silenciada da posguerra coruñesa. Bueno, quería traer estas dúas reflexións aquí e preguntarlle a Olivia e a Paco tamén cando escribía, como escribía, onde escribía unha persoa con unha carreira literaria tan dilatada, tan prolífica, que lle tocaba todos os xéneros, donde escollía, en que horarios, en que lugares escribía Mariano Tudela. Pois a ver, aquí teño un irmán que pode recordar conmigo, somos os máis vellos dos 4. El tiña, iso sí que o sacaba Senén na resposta, el tiña o mellor cuarto e máis amplo cuarto das casas onde estivemos vivindo, porque tamén nos mudábamos moito, era o estudo, é dicir, o que correspondía ao salón para todos, era o estudo do meu pai, e el estaba escribindo aí sempre, envolto en fume, iso sí, porque fumaba demasiado e dixo morreu, bueno, bastante viviu para o que fumou, e escribía sempre, é dicir, a súa profesión era a profesión de escritor, escribía a man, hai moitos artigos que quedaron no seu arquivo a man, e escribía a máquina, claro, logo pasaba a máquina despois de corrixir. Xunto a máquina do noso pai estaba a máquina da nosa nai, que despois de traballar como unha muller traballaba na época con 4 fillos, moi activa, lavaba toda a casa, a última hora sacaba a súa máquina para poñerse a traducir. Das traduccións de miña nai temos que recoñecer que vivimos e comemos moito tempo, porque claro, como sobrevive un escritor? É a pregunta, pois, malamente. Hai un alegro que Quique faga esta pregunta, porque esta pregunta ya fixen eu tamén a Mariano, evidentemente. Eu digo, como é posible, Mariano, que tú, con todo o que escribes, aínda teñas tempo para ser o negro de Camilo José Cela? De como é posible? E eu lle recordaba unha anécdota, digo, bueno, tú xa sabes, falábamos un día, tú xa sabes tamén, porque che vai pasar o mesmo, que Alejandro Dumas, o que se lle atribuye un negro, e de aí, porque era negro de verdad, de color negra, o que se lle atribuía tamén haber colaborado na redacción de Los Tres Mosqueteros. De aí parece ser que ven o de negro, non? E eu lle decía, tú sabrás como faz, porque Alejandro Dumas, cando se lle morreu o negro, chamou a súa porta outro, tamén de color negro, e lle dixo,
Non se preocupe, don Alejandro. Yo soy el negro del negro. Yo lle decía isto a Mariano porque lle decía, evidentemente non sei de onde sacas o tempo para ser negro de Camilo José Cela. Non me explico. Pero bueno, como todos sabemos, Mariano non era negro de Camilo José Cela. Mariano non era o negro do negro. Non sei se tiña un negro, pero non creo. E o único negro que era Mariano era negro de si mesmo. De eso sí estou convencido. Pois moitas gracias por todo, Paco. Agora imos pasar. Ides quedar de pé, podedes sentar como que irades as lecturas. Empeza Ana Freire lendo de Vivir na Coruña, originalmente editado en 1976, traducido en 1999, un fragmento, o sea, unha secuencia inteira sobre o Urbano Lugrís, moitas cousas que escribiu. Por favor, Ana. Desconcertante como unha nube coruñesa e abrallante como o cordón inédito sol por na cidade era Urbano Lugrís, pintor de lendas e de buguinas, de eventos que non amolaban, aínda que se percibisen, e de melfas, veleiros e hipocampos que amou tanto a vida que foi vítima dela, e que trocou o balbordo de clarins da gloria polo apagado tremer do goce do intre, para o que non se necesitaba o esforzo que impedise ver o amencer dun novo día ou a morta cachón dunha tarde perdida. Crin non comprendelo no seu desconcerto, no seu abrallo, e comprendo agora, cando xa non está connosco. Debecía polo que debecía, e non podía dicilo, porque os demais non o entenderían. En ocasións, pregados doados consellos, traballaba arreo e sacábase da manga debuxos impresionantes, trazados con minuciosidade de monxe artista, ou cadros de cores admirables que nos conducían a paraísos remotamente surrealistas. Era tamén un consumado decorador, e co gallo da inauguración en Madrid do Instituto da Cultura Hispánica, amosándome o grande político que se lle encargara, díxome: esta é a Capela Sixtina do meu esforzo. Pero o seu non era aquilo. Nin sequera era o seu seguir servindo anécdotas para epatar o burgués. O seu era vivir o tempo ancho, respirar a vida bondosa, facer de ermitán entre asfaltos riñosos, bordar o criticado canto da cigarra e esquecer a sempre enxalzada cobiza da formiga. A carricanta é a formiga. Quen leva a razón? Nunca se saberá, por moito que se diga. E Urbano Lugrís, pintor de mariñas cores, foi decidido partidario de lecer eses soños. Se é pecado, nel levou a penitencia. Do contrario, será o colmo da mala sorte. Coruñés de íntimos acentos, galego que puido ser universal, pero que a universalidade o traía sen coidado porque habería que coidala, Urbano Lugrís morreu pobre e honrado pola paz do espírito, reconfortado pola beatitude e marcado polo íntimo sosego, tal como quixo sempre. Hoxe está enterrado fronte ao mar de Vigo, onde xa se sabe que non hai ondas senón versos de Martín Codax. A continuación, Marta Naveira vai ler un fragmento da novela La madrugada de las mercenarias, que está baseada, parece ser, en asuntos reais, es decir, en personaxes que existiron, ¿no? Bo día. Friné, en este primer año nuevo de su negocio, y pensando que le dará suerte, ordena a la señora María que descorche media docenita de botellas de champaña por cuenta de la casa. La concurrencia aplaude la convidada. Modesto, el gordo del acordeón y del sudor, el uno lo toca como los ángeles y el otro lo chorrea de continuo, la emprende con una serie de pasodobles que todos bailan con algazara. Después de los pasodobles, vienen los valses. Modesto, que permanecerá en casa de Friné 3 años, hasta que una mañana lo encuentren tirado en la calle, fulminado por una angina de pecho, para dar paso luego al engominado Macana, suda más que nunca, pero no ceja con su instrumento. Baila el personal, que se va haciendo más numeroso. Por las escaleras no cesan de subir clientes de todo pelaje. Clientes de la casa recién estrenada, desconocidos, borrachos de la noche juerguista, golfos y gorrones a los que no se nota su condición a distancia. A las 2, Friné le dice a la señora María que eche el cierre, que no es cosa de que explote el salón.
Hay alguna bronca en la puerta por ese motivo. Tiene que bajar Modesto para ayudar a la señora María. Al final, se restablece el orden y el griterío alegre del salón impide escuchar el ruido estridente de la calle, que no cesa ni cuando empieza a llover a cántaros. Hasta las 9 de la mañana, Friné no abandona su trono dorado. Desaparece el último juerguista, por lo menos del salón. Ha sido una buena noche. Una excelente noche para el negocio. Y Friné va y se lo dice a la señora María. Ojalá todas las noches fuesen así. La señora María piensa que el deseo de la dueña es como quejarse de vicio. El negocio, en pocos meses de funcionamiento, marcha como una rosa. Lo que hace falta es no descuidarse, que no vengan a menos. Friné, antes de acostarse, abre las ventanas y siente el escopetazo del aire frío y húmedo. El viento de la mañana, al tiempo que la desazona, la reconforta en igual medida. Huele aún a madrugada en la mañana silenciosa de la calle. Ahora, en este momento, la calle del Pájaro Verde es como un cementerio adoquinado. Solo la lluvia, ni un alma, ni un ruido. Hace un año dormía en esta hora en un mueble distante. ¿Qué pasará dentro de un año? ¿Dentro de 8 o de 10? Friné siente un escalofrío. Cierra la ventana, corre las cortinas y se desnuda. Le ha dicho a la señora María que no la despierta hasta las 5 de la tarde. Dormir, soñar, 8 horas por delante. Reproducido no libro publicado por Alvarellos, Mariano va a ler o artigo, fragmentos do artigo dedicado a María Casares, publicado no ano 2000. Recuerdos encadenados, María Casares, una actriz en estado de urgencia. Una noche, ya no sé si del otoño de 1951... Espera un momentito, ¿puedes coger el micrófono porque está grabando? No se graba. Ah, es que Pero a ver. a boca. No, deixa, collo aquí. No, é que non chega. Que non chega o qué? Tes que poñer así. Ah. Sí. Recuerdos encadenados, María Casares, una actriz en estado de urgencia. Una noche, ya no sé si del otoño de 1951 o de las primeras semanas de 1952, unos amigos tuvimos una reunión secreta y, por supuesto, también clandestina, en un piso del cantón pequeño coruñés, con el fin de asistir a la proyección de una película que no nos fue posible ver en la sala que el Cineclub de la Asociación de Artistas había preparado como de costumbre. Se trataba de un film francés enviado desde la Embajada de Madrid para que aquel cineclub de tan corta vida exhibiese entre sus socios Orfeo, versión cinematográfica de una obra teatral de Jean Cocteau, a veces dado a los grandes mitos, y que era ya el gran vanguardista que supo desconcertar desde sus posiciones sucesivas y a veces encontradas de futurista, dadaísta, semisurrealista o cubista. El propio Cocteau había dirigido la película en 1949. Solicitado el permiso correspondiente, en aquellos tiempos había que pedir permiso para todo, después de varias semanas de espera, la autoridad competente denegó la solicitud y la proyección pública de Orfeo se fue al garete. Se pidieron razones que pudiesen justificar la decisión y solo se pudo obtener, oficiosamente y de palabra, la sinrazón de que la protagonista de la película, junto a Jean Marais, que le llevaba la réplica, era nada más y nada menos que María Casares. Ilusos directivos del cineclub en cuestión, lógico, no se podía permitir en semejantes circunstancias, a solo 12 años del término de la Guerra Civil, la exhibición de una película protagonizada, por mucho que triunfase en Francia, de Francia viene todo lo malo, solía repetirse, por la hija de un político republicano, coruñés, para más INRI, repudiado, lapidado, vejado y hasta borrado del mapa, pues no se olvide que en 1937 el folio del registro civil, en donde se hallaba inscrito el nombre de Santiago Casares Quiroga, nacido en 1884, había sido arrancado, destruido
y arrojado a un cubo de basura. De modo que aquella noche referida solo seguimos la proyección clandestina unos pocos, ya no me acuerdo cuántos. Proyección que se interrumpió varias veces por temor a ser descubiertos, desconfiando de cierto sereno y de un mal encarado e implacable vecino. Las imágenes de Orfeo nos bailaron por mucho tiempo en la cabeza. Ya teníamos el botón de muestra del talento interpretativo de nuestra paisana, que en Francia cosechaba éxitos clamorosos cuando aún no había cumplido los 30 años, de los que algún día alguien, me parece recordar que el pintor Antonio Tanreiro, que la había visto en el teatro parisino de Les Mathurins, nos habló con admiración y entusiasmo. A mí me asaltaban recuerdos vagos, confusos, que trataba de atrapar en la que en aquel tiempo me podía parecer muy lejana memoria personal. Para la óptica de aquellos días, casi 20 años atrás, verano, agosto de 1932, reflejándose en el cielo y en la mar. Fiestas en La Coruña que Álvaro Cebreiro había anunciado en un cartel multicolor. De los flecos de la memoria se descuelga la luz de una tarde azul con reflejos de oro. Avanza despacio el tranvía de Sada, color chocolate. Voy entre mi hermana y una prima carnal de mi madre, tía Peruca, de apelativo familiar, María del Carmen Patiño Ponte, para la que entonces se llamaba cédula personal. Me veo descender del tranvía entre los celajes de nubes que difuminan bastante los recuerdos de tantos años. Montrove, la casa de piedra que la familia de la niña, que mi tía me había dicho que íbamos a ver, alquilaba todos los veranos para pasar unos meses de paz y tranquilidad. El porche, la hiedra, el zumbido de una avispa y en la memoria olfativa el regusto de un vientecillo húmedo, playero, que yo no podía adivinar de dónde venía. María del Carmen Patiño era, desde hacía algún tiempo, la secretaria coruñesa de Santiago Casares Quiroga y del despacho de la calle Panaderas había pasado a su secretaría en Madrid después de la proclamación de la República. Ella fue quien en el jardín de la Casa de Piedra, Villa Galicia, la llamaban, nos presentó a la niña, a mi hermana y a mí. Esta es María Victoria. Todavía, claro, no era María Casares, era María Victoria. No había cumplido aún los 10 años y yo, con 3 menos, debí encontrarla bastante mayor. Se me antoja ahora que algo regordeta, culona, levemente mofletuda y con el pelo cortado a la taza. Quiero poder asegurar que desde la apreciación de mi corta edad, la niña no me resultó nada simpática. Me miraba de través, con sus ojos algo achinados. Permaneció mucho rato callada, sin pronunciar palabra. Podría jurar, pese al tamiz del tiempo, que aquella tarde, con matices de pesadilla de siesta infantil, recibí algún empujón, varios pellizcos y 2 o 3 zancadillas. Probablemente por eso no volví con entusiasmo alguno por segunda vez a la casa de Montrove, no pudiendo precisar con claridad si fue en el verano del 34 o del 35. María Victoria seguía mirándome, por lo menos con mucha frialdad, como si fuera un intruso indeseado. No hablaba apenas, hasta el punto que nunca pude recordar el metal de su voz de niña que iba entrando en la adolescencia, perdiendo regordeces, perfilándose su rostro de manzanita brillante en el que destacaba la mirada de sus ojos oblicuos. Después, la marimorena, el estallido de la contienda civil, la larguísima pausa del dolor y de la guerra, y otra vez hacia adelante pulsando la moviola de la memoria, ahora más firme, más nítida, aunque haya transcurrido casi medio siglo. En 1952, justamente meses después de la proyección coruñesa y secreta de la película Orfeo, hice un viaje iniciático al París de la Francia, y una de mis primeras visitas fue al número 148 de la calle Vaugirard, en donde María Casares llevaba viviendo prácticamente desde su llegada a Francia. Octubre del 36, primero en el Hotel Paris-New York y después en un piso amplio cercano al establecimiento hotelero, apenas separado por el callejón del Niño Jesús. Recuerdo perfectamente la anécdota a que dio lugar mi visita a la casa de la rue Vaugirard.
Cuando se abrió la puerta, apareció ante mis ojos una señora de cierta edad, pulcro delantal blanco subido y ceñido a su vestido negro, que me miró fijamente y cuando expresé mi deseo en mi mal francés de aquellos años, me preguntó en un castellano muy de Montrove: «¿Y luego, usted es de La Coruña?». Vi entonces la sombra de María Casares al fondo del vestíbulo. ¿O no era ella? Pensé de golpe que no la hubiera reconocido si me la encontrase en la calle. Ella, naturalmente, tampoco me reconoció a mí, y me parece que la sombra trató de deslizarse hacia el interior del piso. Sin embargo, unos minutos después, me sentaba en una butaca del gabinete interior, cuyas paredes estaban recubiertas de fotografías. De principio, me recibió con embarada frialdad, sin apenas pronunciar palabra, pero cuando le dije de quién era sobrino, su semblante pareció tomar otro color, sonrió, me hizo pasar y lo primero que me ofreció sin perder la sonrisa fue un whisky. A punto de cumplir, o recién cumplidos, los 30 años, María Casares tenía ya la prestancia de la gran actriz que no deja de serlo ni un solo minuto de su vida diaria. Melena oscura recogida, finísimas cejas, collar de muchas vueltas sobre la garganta, movimientos suaves, lentos y un castellano con mucho acento gallego que me hizo sonreír al recordar la anécdota de mi llegada. Aquello contrastaba sin duda con su francés pulquérrimo, conseguido a lo largo de un durísimo aprendizaje del que hacía gala en los escenarios para asombro de espectadores que se maravillaban ante el arte interpretativo de aquella española que parecía francesa. Algo me llamó la atención, sobre todo en el curso de aquella visita. Un nerviosismo, una inquietud, a veces una angustia que María Casares parecía querer controlar a toda costa, como si sintiera algo en su interior que se empeñaba, puede que a veces desesperadamente, en no dejar traslucir al exterior. Le hablé de La Coruña, de la lluvia, de la luz cambiante de nuestra ciudad, de la playa de Bastiagueiro, de su niñez. Y ella entornaba los ojos a la ensoñación, diciéndome que por veces en Bretaña, frente al mar, parecía sentir el pálpito de lo coruñés cabalgando sobre el viento. He llegado a pensar, con el paso de tanto tiempo y de otras visitas a la Casares que se sucedieron, que aquella mujer de 30 años padecía sobre sus hombros el peso enorme de una existencia hasta entonces asendereada. La guerra civil, París, la primera juventud en el conservatorio, los primeros éxitos arrasadores que no supusieron para ella más que un lenitivo menor, la ocupación alemana de París, la resistencia de la mano de Albert Camus, la liberación, la muerte de su madre, víctima de cáncer generalizado en 1946, sus memorables actuaciones en la radio, sus primeras películas, su popularidad que a veces le mortificaba y que empezaba a ser el cimiento de la fama como actriz dramática. Un día le dijo a una periodista: «Yo nunca he sido mujer de un solo hombre». Su público, al leer tal declaración, la habría dado por sabida de antemano, pues eran conocidos sus frecuentes devaneos amorosos y tres nombres principalmente se relacionaban con la actriz: el del galán Gerard Philippe, el del escritor Albert Camus y el de Jean Servet, con el que incluso hubo un proyecto de boda muy a finales de los años 40. Con Gerard rodó en Italia la película La Cartuja de Parma y hubo entre ambos un amor casi juvenil, alegre, que devino en una amistad que duró hasta el fallecimiento del galán, que ella recordó siempre como el inolvidable. Para muchos fue Camus su verdadero amor. María Casares le estrenó Le Malentendu en plena guerra y juntos participaron en muchas aventuras de la resistencia, acudiendo con toda clase de precauciones a la empresa clandestina donde se tiraba Combat, el órgano de la France Combattante. Vivían noches inacabables visitando a Sartre al principio, a Paul Claudel, a André Gide y a Antonin Artaud, y frecuentaban tabernas de las madrugadas, juramentándose en una de ellas cierto amanecer de primavera para huir juntos a México en cuanto les fuera posible. La promesa no llegó a cumplirse. ¿Por qué? Se dieron opiniones encontradas y algunas pintorescas, pero tengo para mí, y tómese lógicamente como opinión personal, que María Casares sí fue mujer de un solo hombre. Su patrón de la masculinidad se centraba en el padre al que quiso y admiró más allá de todos los límites
y al que supo cuidar amorosamente hasta que falleció de tuberculosis en febrero de 1950. Mi padre, el espejo en el que me reflejo. Pues, moitas gracias, Mariano, pola lectura propia dun actor, que sempre foi non profesional. Incluso eu recortei o texto, pero leu todo. Bueno, moitas grazas por estar aquí. Temos que deixalo xa estivemos toda a hora moi a gusto. Se alguén quere dicir algo, que o diga agora, senón, o que o diga fora, sí, porque teñen que pechar. Moitas grazas.